Što si pustio drvo? Nisam više mogao se penjati, bilo je ovako. Šta misliš zašto je pustio drvo? Nije ono bilo moguće. Nosio je drvo sat i 24 minute, 6 minuta mu je falilo. I mogu je nositi 3 sata još, ali je odustao zato što je... Nije. Čovjeka koji hoda kad mu je zeleno na semaforu do čovjeka koji se snalazi u prirodi ili barem ideš vikendom na neke šetnje, potrebno je markacije. Markacije su nešto što određuje početak i kraj staze i vodite cijelim putem. Pravilo je da bi trebao sa jedne markacije da vidi drugu, da bi znao di staza ide. Kod nas u Hrvatskoj je to super, u Sloveniji još bolje, u Bosni i Hercegovini nešto malo loše, u Srbiji nemam baš previše. Azimuti, kompas, karte konkretno vam ne trebaju osim ako niste nekakav profesionalac ili divljak koji ide bez staza. Šta je smiješno? Već rogove ti stavio. Nisam ništa. Si rogove stavio? Imam i službeni da ga ne koristim. Hajde daj riješi. Vidio ovu provaliju. Tu je način. Čuli ste, Gorski kotar, mjesto gdje se rješava žena. Pa ti drži rogove. Ti polako, ti imaš djecu doma. Uvijek imaš mjesto gdje možeš prespavati, to su skloništa, planinarski domovi. I ako si član planinarskog društva, onda imaš čak i popust 50% na spavanje na svim planinarskim domovima. To je baš korisno. Većina ljudi ne želi u principu promijeniti neko normalno hodanje sa planinama, ali to je jednostavno, zato što imaš i planinarska društva koji organiziraju svako vikendne izlet, jednodnevno, višednevne, ili ko što sam ja išao i na Monte Rossu i na Kilimanjaro i na Elbrus. Vrlo je jednostavno doći negdje, danas je sve dostupno, sve ima na internetu. Što si ti na njegovoj strani, ja moram platiti ako izdrži. Sandro je uzeo deblo za okladu. Rekao je da će ga sat i pol nositi sada. Pa sada kada je na videu službeno, kad spusti, bit će na videu službeno. Slušao sam njega. Medvjeda je mali dom. Sad smijem, vidiš? Znaš ko u onim crtanim filmovima. Evo te. Za nos ga zakačiš i ide. Daj sad jedan. Sandro, znam ti tatu i mamu, molim te, opraštam ti deblo, platit ću klopu. Ajde, daj, nemoj samo da ti se nešto ne dogodi. Pozdravi ga, baci ga i dobro. Teško mu je. A normalno mu je teško. Vezali smo se sad. Onda penji ti pa deblo digni. Penji, ali ne možeš tako jer je teško. Ne možeš. Baci. Bravo! Slušaj, to je zvuk gubitka oklade. Ne slušam te ništa. Hiking je gotov. Koliko smo hodali, šefice? Nemam pojma. Evo ovako radi statistike. Aj, statistiku udri.
Koliko smo hodali? 6.20, 10.20, 6.24. Dobro. I sad ti još ja pauzivam ništa. Ej, to je super alat da imaš, pogotovo kad nema signala, onda je dobro. I izvanmrežne karte skinuti. Mi se idemo kupat na Kupicu, kad kažemo idemo se kupat na Kupicu, onda... Malo je toplo. To je iz Gorskog Kotara. To kaže ovo iz Gorskog A ja gledam kako ću se izvor baciti. Gledamo si se kupao samo na izvoru, koji je oko 7 stupnjeva. Ja? Je, Cetina, bio sam i u Kupi. Možda danas ovdje, ne sutra na Cetinu. Odbaciš me do Knina. Mogao bi se baciti ako se ne vraća u sve. A dobro, idemo pa što bude. Jel se ideš kupat ili? Ideš se kupat. Ide kupanje. A sada... Ajme ga napadne. I? Ili ide kupanje ili ne ide? Ne ide? Ne. Ipak ne? Ne. Sandro, kak je Sandro? To je to, ovo mogu pokazati. Evo tamo. Darko, koja je temperatura? Ledena. Ovdje nije preko 8 stupnjeva. Neki 6 je sigurno. Ja sam 8 izmjerio. Idem i ja. Ovdje, ne ovdje. Da. Vremena na vremena. Uđeš u vodu. Iz ove vode se ide unazad van. Kad snima kamera. Kava bi se radi. Aj, budi hrabar. Ne idem van. Iz ove vode ne idem frontalno van. Ali imaš dobru kameru, vidimo mi i unutra. Ajde, Sandro. Molim te, ajde. probat. Ajde, idi. Moraš probat to. Idi, probaj. Ali moraš ga odmah zagrijat. Tresi glavu da se zagrije. Ne zagrijava se mozak od trešnje. Već ga je imao. Isuse Bože, ne vrem mi za... Aha, moram unazad. Unazad se ide van, muškarci idu nazad van. Upao sam se iz zimi, ali ovo je najuvjerljivije hladno. Skroz. Ti tresiš. Ja sam fakat tresao. Sorry, ovo je njegov. Zalazak sunca. Evo, romantika. Sad ću se ja popet tu na ove... Ljudi, na grede. vidimo se. Darko, Ajde, Darko, hvala ti. Ovo bi video trebao biti o planinarenju, ali možda ste već skužili da nisam vam dao neke savjete za planinarenje, ali u svakom slučaju ono što je bitno da ja nisam planinar, ja sam povremeni planinar, iako isplaninarim neke velike vrhove. Ali volio bih da povučete od ovog videa da trebate izlaziti, da se trebate družiti s ljudima, jer priroda je sastavni dio života, isto kao ovo dvoje ljudi koji su iza ove kamere. Vidiš, i proveli smo predivan dan sa Darkom Pircem, ako ste gledali prošli video onda znate da ja baš volim svoje prijatelje. Darko je jedan od njih. I sad ćemo malo negdje pogledati zalazak sunca i dan ti je cijeli prošao nevjerojatno, jer ja jedno čekam da legnem u krevet, što znači da si se i umorio i da si spreman za ono što te čeka sutra. Ne može biti ljepše kad si fizički umoran, a emocionalno i misaono si totalno odmoran. Vidimo se nedeljom u 7. Hvala kad ste još jednom bili sa mnom, ljubi vas brat.